Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Birbiro kak man Enteng, maray. Nay, apay ngay, napanan na nga ta. Awan ka nung aron ijay barangay hall, kunan ni Kwarog. Mamangan mo't no at napanan na maray. Kukumaray. Anda nakita yung akasirula. Nay, apay ngay adito terse nakti pagbirukam. Wen nga agpay sa umarit uyang. Apay ngay adito iti pangbiro kam iti kasirolam. Awan nga men ije balay may. Kahit adda ditoy. Birbiro kak mat ni Enteng. Kat sika marituyang, birbiro kak mat niya kasirolam. Ay, pangbiro kak nga ta ije kasirula. Ay, pangbiro kak nga tamat ka ni Enteng. Agpadpada kay lama pukpukawan. Je kasirulak maray ket dakkel. Ay na, uray man ibagam na niya tilang aday ta kasirula. Awan ditoy. Ay, Ah, Syakman marikwanang tiagsao. Marituyang, basit man wendo dakkel day ta akasirula. Saan may anakit kita. Kan awan dito. Pangbiro kak ngay kini angkal antay. Padasam akitahan iti kanayon apapapanan na. Awan mo ti barangay haul. Naglawa da ito'y kabildata na pangbiro kak kinkwana. No mabiro kam. Ibagam nga agawid adagos. Nungay di nalata kaya ti agaway. Oh, day, itugot mo daytoy balunat ko. Tano agkad-kad nga agawid. Balunat maun. Sige, antay. Ay, agruwa man day dyan nga angkel mo ah. Tila papapanan na. Ay, pagdandanagan na da tao. papanam ko araw. Mapan ko biro kan ni angkel kao. Pangbiro kam. Di tayo igid ah. Adamot birbiro kag. Di mo kunanan ni tatabadong matiberbiro kam. Saan? Tay kasirulak. Ha? Mapukpukaw. Apay nga adito yung ruwarte pangbiro kami ti kasirulam. Napan ko binirok di ta tersina ni Marikwanang. Ngam awan mo't ijay. Iso nga agawit ako na. Ay, rumbang lang ah. Ijay balayo ti pangbiro kami ti kasirulam. No makita man ko araw. Alaam. Diyak mo't lang aday ta kasirulam. At danagan anakamarka. Tuyang ken badong. Di mo ki den mabigbag. Sige. Nung masabat ko day ta kasirula, ibagak nga agawi din iti balayaw. Malim sa den paray. Nagkunakin ka paray. Nasa papay. Gawin tanda na ibusan di pulutan. Nagadupay lang tipulutan ta paray. Kita ma. Ewan. Adu, bay mo. Agpartek taki diya paray. Mga nubiro kanak ni Banang. Ay, saan paray? Danag mo na ya. At na kayong matgayam dito yung aging inaw. Kuro? Apay ang nasurutam tayan may kwarag. Anggal, ipapabirok na ka ni Antay. At tuwi na iti balunat na. No saan ka kanwa agaway, balunatan ka kanaw. Sus, naskin gagawin akong paray. Nagtugaw ka lang ka di pare. Ha? Danag mo na ya. Agungat ni Antay. Sus, na baka padanag paray. Nay, at damot gayam dito yung kasirula asap-sapulin ni Nanatuyang. Kita man tinakasurat. Isuday tati nang ikargaan medyo pulutan may kwarag. Iawid mo kano dahi ta ako na ni Nanatuyang. Ni uncle mo, tiyawid mo. Wala na. Ay,
Agawitan ko arog. Intan. Kit, panawandak dito yan, paray. Ha? Agawid ka mo tin Tayawid mo day ta kasirula ni Maritoyang. Ay, jak kayat pare. Pumangor ni Tuyang ka. Ha? Pumangaor. Nimot antibanang. Bumalunat. Ay, nahiso nga rin nervyos akon. Iso nga dito pa agaw-awit, pare. Ha? Agawid kayo kitnain. Kasanaw agawitan paray. Saan pa'y pare? Apay ngay. Aginumta pa ya. Kita hagman ti pulutan yaw. Ado pa yan ya. Ado pa'y ngagpaisaw. Mala, agtugaw kamutan ko araw. Ha? Ay, iawid ko nga rin ni Uncle Kao. Agtugaw kayo, pay. Ah. Apay, ay, mabut-butang kayo. Ni maribanang lang, tika butang yaw. Agtugaw tapay ko rin. Sige man langan. Ang agawid ta dago sa Uncle. Danag mo. Ayan. Ay, awanan di kasirula. Naa, dayta kasirulam ti pagdandanagam. Kat awan ni kabadong. Bay amon day tabadong. Anya, Napatpatag di kasirulak ngam ni badong. unay mo't daytan. Uray saanin nga gawawid ni badong kaw. Basta maisubli di kasirulak. Ay, jak mo't ammo no nagawid mo't ni Kapitan. Abirbirukan ni Maribanang. Inyawid siguro na ni Kwaraw. Ay, sapay kumaatan eh. Awanan na ti Kapitan tayo analibtak no sanda masapulan ni Kapitan. Ay, syakmat. Uray jak makitkita ni badong. Tinapatag, maisubli kanyak di kasirulak. Tuyang! Tuyang! Adakaw! Dakala nga. Kit umay nak mo't sabatin Ay, panggapwak amang sabat kang ka. Umay nak sabatin, tadakanyak na ito'y kasirulam. Anya! Ito'y kasirulam, kunak, adakanyak. Ay, salbag ka! Nang ipanamday pa kasirulak. Amom ahinulhulugak day ta iti Bombay. Jak pa'y nabaybayadan. Anay! Api-api nangurnak ngay. Nagado a kaldiro di tangalam. Dayto pa'y dungdungwag a kasirulak. Anay ka. Kaug-uging magngaraw, dagiti duma kasirulam. Ay, di mon alalaan dayto'y kasirulak ha. Saan ang mabalin ngaya dayom dito'y balay dayto'y kasirulak? Nawatan! Kwarog, nang biro kam ka ni Uncle Mau. Agin inom da kini tata badaong antay. Apay adi mo inyawid adagos. Nimot nga min tata badaong. Saan na kami matapagawidan? Anya nga ita, intay. Kuwarag. Uncle, Nakaawid tan aya. katwain. Iso da ito ni Antim Abanang. Ha? Nangag mo, Kwarog. Agdwa-dwa na ito Uncle Mau. Idinto ta siyak lang arudan ti kasangsango na. Ha! Uncle, ni antibanang dita kasangsangaw. Aya. Masapul samot ang mabalunat ka, inteng. Ha? Uray maminsan laang. Sana nantay. Nabartag pa'y laang. Isu apasin siya amaon. Kunak no artista da ito kasagsangok. Ha! Lawlawagam no asino nga artista, inteng. Wow. Lalaingam ti sumong Uncle. Di ka pipintasan nga artista. Kasta. Di ka sisiksyan nga artista. Jak man ammo maray no api amas napatpatagkan ka dayta kasirulam ngam ni Badong Mau. Kasanumot nga maing. Inaldaw, kan nasapamat arumwar ijay balay ni badong. Mapan ijay bangkag, ngam saan mat gayam amak mapan. Papapanan na ngay. Dagasan na ni Kapitan, kat mapanda aginom nga agmalmalum. Aya? Kat tapnosan ang makita ni Maribanang. Komporme ti pagin inumanda asir sirok ti kayaw. Ay, nayan. Awan pa'y ti mayawid ni Badong ang mailutok ijay kasirulak. Kasano ajak makaungot ngay. Ay, kat talaga ama kaungat ka ano kasta. Talaga amaray. Sakit ti ulok day taba daw. Isumot lamas biro kam di kasirulam Ita, amumon maray. Kahit, anya ngay ti mailutom iji paborito makasirula. Awan nga raw, tarimwar manan ni Badong ka.
Napan man nakinumain. Diyak mo nauma ako namang birbiro kan ko na. Makaamumutin ano sa dino ti papanan na. Nambarak ko mamang biro kan ko na. Warag, bantayab ni Uncle Mau. Unantay. No umay dagasan ni Pari Badong. Ibagam asaan ang mabalin asumurot kan kuana ni Uncle Mau. Unantay. Ni Uncle Mau, mapani dya barangay hall. Aramidan na ti trabaho na ijay. Rumbang langan tay. Wala. Anya langan ti maibaga dagiti tao kan kuana. No day ta makiin-inom kan ni kumpari na abadong ti aramidan na. Ha? Dakas at ibagadaan tay. Wala. Amangan no saandan nga ibotos ni Uncle Mau. Ay, talaga saan nanantay. Ay, madadaal tinagan ni Uncle Mau no kasta. Ne, apay nga ito yan? Umuna ka na maturag? Wan, di takarwar ti muskitiraw. Ne, apay nga? Dahito'y kasirulak ti kaida. Ay, unay kamitin to yan. Pagfiestaan ako na tilamok dito. Ay, awan bibiyang ko na. Nanipod na alak dahito'y akasirula. Awan pa'y tinyaw, awid mo nga inlutok ditaw. Apay nga min ang mga laala ka iti kasirula ya. Naging gaita. Saan ka pa'y anang tad iti pagtinag ko iti Bombay anang alaak iti daytoy akasirula? Kunak ngamin king ka, saan ka ang mga laala iti dayja a Bombay, tanalay nga agsinger. Kahit saan ka mat amauray agumatang? Awan pa'y nga rod kwartak. Iso nga ron nga ita. Imbes amapan ka agbangkag, mapan ka makinom kin ni Kapitan. Wain, kumparik gayam. Iso amakaamu ka iti biyag mo. Basta siya, maturog akaw. Anya. Maturog ka di tarwar. Di tatugaw, ti pagturugam. Nay, apay nga itataba daw. Nagadumat tinagkagatan tilamok di tarupam. Ay, saan laro pa ako araw? Pati dito'y takyag ka, nagadaw. Nay, apay abinaybay ang makinagat da kati adu alamaw. Outside da kulambuwa nga rod ko araw. Ha? Apay ngay. Nituyang ko man. Diyay mo't paborito na kasirula ti kinaidana. Ay, mapan ko man ladagasanan ni Uncle Mau. Awan ni Uncle ko ijay balayda. Napanan na. Napan ijay barangay hall. Ay, kinumal pa si Jay barangay hula. Ado ti patrabaho ni Antikan Kuana. Nagsasarunaw. Anya. Dapay oras na ya. Ay, unay matay. Sana kahit ni Antibana nga sumurot kin ka ni Uncle Kao. Isungsung mo ka nung amin iti dagas. No malpas nga agsakdo ka, agluto kan. Trabaho amin manan. Katwan Na, mano nga aldaw aday talanagin inom iti arak ti inararamid yaw kan ni Pari Badong. Ha, dus-dusaan naksamot. talaga mag. Rombang laang amadusa ka tap nagnakam ka. Nagrigat ti sumakdo. Numalpas kang agluto. Aginaw ka pa'y. Talaga dus-dusaan ako. Ha, di kan agreklamo. Aramidam amin dagiti imbagakan kang aramidam. Agreklamo ka ta makaraman ka iti balunag. Ha, Saan nga agrek-reklamo? Apay nga, itasang-sang mutlatan day ta paborito makasirula, tuyang. Nakaparabaw mutlatan di talamisaan. Damagampay laang salbag ka. No kumatabapan ka agdiskitar iti ilutok. Ay, unay kamutin, tuyang. Bigbigat nga, gungungit ka. Wain ta marurudak. Kastoy latan ti biyagkaw. Dinakpay mapagsida iti naimas. Puro tuok timpalakam mo kanyak. Mapanak man langay. Sigay! Mapan ka man ang naginaum! Day talati amaw salbag ka! Parinteng! Pare! adaw ti aramidan ni Inteng, Pari Badong. Saan na masangot ti sumurot kan ka? Diyak mo't awisan ni Parinteng kay. Anya nga rod, ti umay mo ibaga. Umay ko ibagakin ko na, amanipod ita, agtrabaho akaon. Tapno saan na kon nga apain ni tuyang kao. Ay, kasta. Ay, Pari Badong. Rombang laeng. Tanay,
napatpatagan ka ni Marituyang Jay Cacerola, ngam si ka nga asawa na. Badang, my love, nakaluto ako. Ay kitmangantan Tuyang. Anya ngay ti isarunok alot tuwak, dito'y paboritok akasirula. Diyan natin nga imulak Ay na, badong, uray binuguungan akanayon, basta mulam anateng, naragsak akon. Ayun gayam, Tuyang my love. Nabayada ka, day ta paborito makasirula. Ay na, very good, baday. Thank you, thank you. I love you, mwah. Chup, chup. Ay, tatabadong. Rumbang lang amin asikati manggad. Tapno saan nga reklamo ni Nana Toyang. Ngumkit di, ag tinulong kayo nga agasawa. Tapno at na ang naragsak kayo. Ala, sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunak. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengay.